i na propisani način je proglasila nezavisnost i priznale su je druge zemlje, međunarodna zajednica. Sve velike sile su to shvatile, osim Srbije očito. I sad se čini da i Srbija to polako shvata. Jednostavno nisam baš siguran da se puno može s tim postići u ovom trenutku. Pravna prednost jeste vrlo korisna, ali neće velike promjene donijeti. Ovo smo reemitirali više i zbog javnosti, najviše zbog vlasti. I ponavljam, ono prvo pitanje moje, dakle, država je za vas stala, kada ste bili u zatvoru, a nakon izlaska iz zatvora je stala. Dakle, ovakve argumente, ovakva intelektualna veličina, čovjek koji je u Vašingtonu, koji je na izvoru informacija, koji, tako bih rekao, sve zna, on ih nama servira kao neku moguću političku, diplomatsku i pravnu akciju. Apsolutno. Vidite, sve zavisi do nas sad. Mi imamo definisanu formulu rata u Bosni i Hercegovini. To je bio međunarodni oružani sukob između Srbije i Bosne i Hercegovine. Da li ćemo mi skupiti ovo pameti što imamo, naći dobar advokatski tim koji će razraditi strategiju i krenuti od sela, gradova, kantona, ako ne možemo sad da dobijemo ovaj konsenzus u vrhu, i pokrenuti taj proces. Zašto? Mi moramo raščistiti račune sa Srbijom. To je dobro i za njih i zbog nas. Vidite, Njemačka... Meni se čini da je to čak bolje za Srbiju nego za nas. Apsolutno, vidite, jedna Njemačka koja je... Ta katarza pomirenja sa činjenicama koje više nisu nepoznate. Sad, na primjer, vidite, sad djeca tek čuju za Srebrenicu u Srbiji. Njima se zabranjuje da u čitankama da se govori o tome. Dakle, vidite današnju Njemačku, to je jedan ekonomski džin, zahvaljujući tome što je pogledala u oči fašizmu koje je napravila. I srpski narod ima toliko toga da bude ponosan iz svoje istorije. Treba da savlada ovu infekciju unutar sebe, da kompenzira Bosni za agresiju koju je uradila. Samo još neko kratke pitanje. Profesore, završavamo. Dakle, sada ste vi gotovo advokat, pravnik, to iskustvo čovjeka čini takvim. Dakle, šta je to dokaz, činjenica, argument i mogućnost da iz vašeg slučaja, preko vašeg slučaja, izvučemo Iliju Jurišića iz zatvora? Vidite, a moja Emina je prevela Jurišićevu tužbu i ovdje. I naravno tamo se spominje dogovor od 27. aprila kao da vojska mirno, da smo se mi potpisali ugovor sa Srbijom, da vojska mirno ode. Pošto sam ja bio u predsjedništvu, ja znam da takav dogovor ne postoji. I odmah ja dam nalog da se nađe šta je bilo 27. i bila je naša odluka da mi kažemo vojsci izlaze iz Bosne i Hercegovine. Dakle, falsifikovan dokument. Ja sam to imao u glavi jer ja znam koje su ključne odluke predsjedništva. Oni su jednostavno, i to se na sudu ispostavilo, da su oni osudili tog čoveka na osnovu falsifikovanog dokumenta. Oni su falsifikovali, stavili našu odluku kao naš zajednički dokument. A naša odluka je bila jednostrana. Dakle, čoveku se može vrlo konkretno pomoći da je stub na kojem oni temele svoju optužbu je sada srušen. I sad, ako ima tamo, vidite, ja se samo bojim da oni ne imaju ni da je to i da li je političko, da je to sve namješteno, da nema tamo, kako da kažem, što je dokazano da oni nemaju strukturu sudsku nezavisnu, to je sad problem. Inače, najbolje je, znate, Jurišiću naći međunarodno posmatranje procesa. Znate, predstavljanje međunarodnoj javnosti, unutrašnjeg, rentgenski snimek tog procesa. Čovjek je tamo jedan sa opštijskog nivoa, ni luk jeo, ni luk nisao, trune u njihovim kazamatima, da bi oni to radili zbog svoje publike. Jer oni kažu, ovaj je naredio da se puca na našu vojsku, on je ratni zločinac i svi kažu, pa dobro, neka odgovara. Dakle, oni koriste Jurišića za svoje unutrašnje zabave, smenjivanje stanja u svojoj državi. I to treba da prestane. Sad ću direktno. Profesore, hoćete li se politički angažovati? Vidite, meni je nekako Bosna i sve ovo nametnulo ulogu da budem aktivan. Ja sam rekao jednom kad je pala granata na Markale da moja jedina osveta bit će ulaganje u obrazovanje, da obrazujemo djecu, da školamo djecu. To je taj politički pravac koji ja guram na svim frontovima
Ja sam tu u Bosni i Hercegovini da pomognem državi u svakoj formi kojoj zatreba. Prema tome, kako da ti kažem, Senade, Direktno mi recite. ja ću biti aktivan da pomažem i vladi, državi i organizacijama. Ali ja sam mislio, na što sam mislio, Izlaza, da budete član neke stranke. Da kažem, Da mislim da izađete sam na ja, izbore. ja sam pokušao da sve stranke Ja sam spojim. siguran da se desilo to, da prije 5. jula budete oslobođeni, da biste vi na ovim izborima prošli na bilo kojoj poziciji glatko. Ali vidite, ja sam htio da objedinim tu tragičnu razjedinost. I ja želim na neki način da predstavljam više od jedne stranke. Ovo predstavljam nekakve bosanske vrijednosti i ideje. I upravo moj razgovor sa svim političkim strankama sada je: možete li vi, i ako imate različito mišljenje o nečemu, da nađete 10 stvari o kojima se slažete, da krene ova država bolje. To je apsolutno. Svaka država ima tu platformu zajedničku, samo je ovi mi nemamo. Mi je nemamo. Dakle, posebno kod bošnjačkog naroda treba da iznikne taj, kako da kažem, da nađemo, to je jako bitno, jer to je jako bitno za opstanak Bosne, to je jako bitno za suživot, za multietničnu Bosnu, da jednostavno ljudi malo ustanu i da pogledaju malo oko sebe. Znate, te sitne privilegije, to je ono, znate, na Titaniku kad su se svađali oko stolica, oko salona, a ne znaju da brod tone. Trebamo sad da se posvetimo mašini da brod ne potone, da se tu ujedinimo. Jer znate šta, ovo je malo igralište. Svi su prepisali jedan od drugog, zalaže se za ovo, za ono. Treba da izađu sa spiskom. Znate šta sam savjetovao političkim strankama? Neka svaka od vas napiše koga predlaže za predsjednika vijeća ministara, koga predlaže za ministra vanjskih poslova, ministra za ekonomiju, ministra za biznis. Napravite šemu. Zamislite ako pobjedite sutra, ko su vaši ljudi koji će voditi ovu državu? Ljudi, naši se u poslu nisu o tome razmišljali. Pa kako ja mogu glasati ako ne znam koja je to reprezentacija koja će da istrči na teren? S druge strane kaže, pa možda mi ne dobijemo vijeće ministara, dobit će Srbi. Ko će onda biti, nek vaš kandidat bude zamjenik onda. Dakle, ono što bi sad mediji trebali da kažu, kad se god pojavi neka stranka, molim vas vašu šemu, ko vam je predsjednik vijeća ministara, ko vam je ministar za ovo, da vidimo. Znate šta? Pola njih će da padne na prijemnom ispitu, neće. Tek oni razmišljaju kad se nešto desi. Ja bih volio da se ponovo politički angažujete, da uđete u vlast, pa da vas opet kritikujem kao nekada. Jer mi je neprijatno da vas hvalim ovako, a moram da vas hvalim. Inače mi nedostaju svi ti koje sam tako, baš sam bio prema njima nešto, ne znam, ja, mladinački narogušeni, ali mislio da griješe. Dobro, nedostaje mi Ganić, nedostaje mi onaj ratni Silajđić, nedostaje Hasan Muratović, Rasim Kadić i njega sam isto tako. Dakle, sva ta generacija za koju mi tek kasnije vidimo da su ipak neke stvari najteže dobro radili. Hvala vam za vašu borbu i hvala vam što ste u ovoj borbi se odlučili da spašavate istinu o Bosni i Hercegovini, a ne samo istinu o sebi. Hvala i vam. Profesor dr. Ejup Ganić bio je gost emisije Face to Face, ide Halo Centralni, mala pauza, vidimo se u 7:30 u CD-u. Hvala. Odsjećenje Republike Srpske dovelo bi do novog rata. Jedino na taj način bi se mogla spasti Bosna i Hercegovina. Bosna i Hercegovina se mora spasti. Odcijepljenje Republike Srpske definitivno bi vodilo ka ponovnim oružanim sukobima u Bosni i Hercegovini, ali narodski rečeno ovaj put bi bilo definitivno kome opanci, kome obojci. Ali opet kažem da nas dragi Bog sačuva od tog i nadam se da ćemo smoći snage za kompromis. Ipak to će biti sigurno jedan uvod u ovu predizbornu kampanju, o tome će sigurno biti riječi i građani ne treba da nas sjedaju na to. Ja bih kratko samo rekao da bi vodilo ratu, novom ratu. Eto, to bi bio moj odgovor i mišljenje. Ja bi bio presretan da se naša draga Republika Srpska odvoji. Ima samo jedan mali uslov, a to je da sve što su pokrali i sva zla koja su počinili, normalno da to vrate i da to plate. I da se odvoje što prije i da budu sretni, a da se mi, pojedini građani koji eventualno možemo, obavežemo našim dragim Srbima koji će se odvojiti, da im možda pomognemo 1 godinu dana dok se snađu u tom odvajanju.
volim sve i Hrvate i